aka. Hurmatingiz bor. 20 ga olsa 120. Bor. Bolboda onga. Азыркы 120га ал 110го деп содалыктын ушултай. Эртең менен могуман 195ке содалда берилбейт, ээси 250 дейт. 2 жаш чыкмак экен жанга. Уже 200 миңге сурап койдуңузбу? 200 миңге чыкты мына. Ода олда бирок берилбейт да, ээси 250ден түшпөйт атына. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум жылкы көрмандары, урматтуу биздин мекендештер, жалпы эле биздин чет жактагы катталуучулар. Туугандар, бүгүн 28 апрель, Чүй обласы Сокулук мал базары. Сокулуктагы жылкылардын бааларын bir катар кылып сиздерге чагылдырып азыр көрсөтөм. Бүгүн 28 апрель, аптанын 7-күнү, базар күн. Бисмилла дегенде эле могу жердеги байланып турган өспүрүмдөн азыр баштайын. Астындагы ушундай бир өспүрүмдөн баштайын. Жигит, бунун жашы канча дедиң эле? Эми унан болот буюрса. 2 жашка толот эми, үйрөтүп койгонсуңар, миними. Айлантып көрсөтүп коюнчу. Бою канча чыгып калат? 60га чамал болуп калат. 1.60га чамалап калат, Баасын канча дедиң? 180. Баасы 180 миң сом кем бар, Сода кылыштып азыр? Канча берди? 135 берди. 135 ошо сода болуп атыр. Баасы 180 миң сурап атыр. Долларга 2 миң доллар болот ровно. Номериң кандай? 0505 0505 540 100. 540 100 аягын 0505 менен ушул жигитке байланышасыздар. Адрес Сокулукта турат. Дагы эмне бар? Ат барбы? Аттар бар, Бул өспүрүмдү көрүңүздөр. Кимге жаккан болсо алсаңыздар жакшы тай экен. Жигит, канча деп атасың, 130 миң сом. Жашы канча? 2 5 жаш. Бастырып койчу. Чуде. 130 миң сом сурап жатат. Ушул жерге токтотуп тур. Бою канча? 1.55 барбы? 1.52. 2 130. Номер кимдикин айтабыз? 0777 48 00 88. Адреси Совхоз Фрунзеде, Совхоз Фрунзеде турат. Баасы 130 миң сом сурады. Мен дальше азыр улантып көрсөтөйүн. Бул жакта сода уткандарды да кошуп коем. Урматтуу көрүүчүлөр, маалымат улайын. Бүгүн күн бир аз жаап, жер ылай. Монда бир ат турат, арзанаттардын номерин алайын. Арзанаттар бизге керек жумушка дейт. Жигит, канча деп атасың? 150. Жашы канча? 45 асы. 150 миң сурап атасың, 150 миң сом сурап атат. Номериң бар, ютубка кирип кой. 0995 канча? 358 222. Ары бери бастырып койсоң, баскандарында көрсүн. Баасын 150 миң сом сурады, 1800 доллар болот долларга. Тор кашкат. Болду. Бул жагы ок экен, жаныбар. Жакшы. Канча деп атасың? Кандай? Базарга чыкпайт элем го. Жакшы. Бүгүн артып коюштат. Кимге алманаңкы? Канча дейт? Билбейм ба. 150 130 дейт да. 120 деп атса керек. Негизи мына ушулат жаккан болсо алман деген абаныкы да, комментарий жазсаңыздар, өзү жок экен да, чай чыган кетип каламбы? Мен номерин алып берем. Менде бар номери. Мону да бир жорго турат. Жоргону айдачы бер, жоргону. На жорго аябай жакшы жорголоп атат, бою чоң экен. Бир-эки жорголоп койчу. Нар, мага эмес. Негизи мына жорго издегендерге. Болду, мырза, буну канча дейт?
160 ming. Boyu qancha? 170 para? 173 jorgo at izlegендерге бағасы 160 ming, 1900 доллар болады. Жашы қанша екен? Екасы 5 жаш. Номерің қандай эле? 0505 34 33 15. Ушул номерге байланышыңыздар, жорго жүрсеңиздер. 5 жаш екен. Бойы чоң, бирок арык екен да. Азыр эти арык екен. Жорго таппайм дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Экран ачып мына братан тартып коюн. Секин. Жорго чаппай атабы. Мына каратты көрүңүздөр. Мына качты мына. Бер бастырып коюңуз, мына. Бол, сен бетиңе жүрөк коюп коем. Мына каранда көрүңүздөр, карада арзаныраак сурап жаткан окшойт. Тартып коюн. Каранын жашы канча? 4 жаш. Жаңасы екен, 4 жаш екен. Бойы 1.55-тен айланасы примерно. Негізі чоң ат менен бирдей тирешип жатат. Жакшыраак турбайбы бул? Азыр баасын билип коюш, баасын. Өзү кичинекей болгону менен негизи чоң аттар менен бирдей тирешип экен. Бул жака бастыңызбы? 4 жаш. Бойу 1.55 чыгып калат а? 55-ке жетпейт. Ошонун тегереги чыгып калса керек. Толу, мына көрүнүп тургандай. Бул породасы местный? Бияктыкыла билбейм аны, точно. Бияктыкыла да негизи. Бишкек местный экен. Баасын канча сурадыңыз? 120. Баасы 120. Баасы жөнүндө аттарды номерин кошуп коебуз. Номериңизди айтып бериңиз. 0708 87 канча? 33 97. Ушул номерге байланышыңыздар. 120 миң сом сурады. Базардагы сурап жаткан баасы. Азырда арзан аттар болсо кошуп коем. Жигит, мына кашка канча? Канча деп атасың? 125? Эки бастырып коюң, мына баасы 125 миң. Бул дагы арзан эмес, орто баада айтты туугандар. 125 миң экен. Ошол жерге токтотуп, жашы канча? 4 жаш екен. Ишке жүрөт, жумушка жүрөт. Ишке жүрөт, улакка окшойт. Жер улакка чабабы? Жер улак чабат экен мына. Көрүңүздөр, баасы 125 миң сурады. Номериңди айтып кой. 0507 998 838. Мына кызылчаны так сүйлөдү мына жигит. Көрүңүздөр. Жакшы мыкты экен. Мен дальше башканы айлантып көрсөтөйүн. Туугандар, могу айгырда сатылган окшойт. Сурап коюнчу да. 110 болду. Этке сатылды да? Этке 110го сатылыптыр. Жиби салынча да. Эми берки тайларда көрсөтүп коюм бирек. Чу жанар. Ол ушуна карап турабыз. Жашы 1 жаш чыкма. Туугандар, 1 жаш чыкма, тай экен. Бойу канча чыгып калат көз өлчөмгө? 1.40-45 а? Ошо жерге карап турабыз, ошо бир эле жерге карап турсаңыз боло берет. Баасын канча сурадыңыз? 75. 75 миң кем бар а? Сүйлөшөбүз аба. Фут колдору көрүңүздөр, 75 миң сом сурады. Экинчиси кайсы эле? Экинчиси могу. Бул байкебиз 2 тай бар экен. Өкөн тең баасы, бунда баасы ушундай эле? Бунун баасы дагы бирдей экен, баасы 75 миңден сурады. Адреси Беловскийде турам дедиңиз а? Номериңиз катыр айтып коюңузбу? G226 0226 495 888 888. 888. WhatsApp'ta barбы? WhatsApp'ta бар экен, байланыша бересиздер. Баасы 75 миң кеми бар деп турат мына базарда. Оны да бир жакшы бир көптү айтып турасыз, сурап коюнчу. Мунун канча деп атасыз? 130 миң. Кыйкырганыңыз өзү эле элимди кыйкырып коюңуз а деген да. Тай мыкты экен а, 130 чу жаныбар. Өзү узун сога экен. 1 жаш чыгат а? 1 жаш мына. 130 миң сом сурап жатат.
Parodası qanday qiladi? Akçası sürüyordu, aytmaysin. 130 kam var. 130 dan. Nomeringiz qanday? 0778 0778 28 28 29 60. 29 60. Ушул номерге байланышыңыздар, бою чоң экен. Просто арыгыраак экен да, бир аз арык болгонго. Шундай көрүнүп атат. Негизи чоң тай экен. Мына улак үйүргө гарантия ат издегендер болсо, кана чүдачылыгы бир көп эле болуппу минилген да? Эме экен, аз сайылы экен. Az sayılı ekim, bir yıldan beri Rusya'dan geldi. Pıştı eкен да? İşte. Pıştı izdegендер болсо. Азыр сайлы экен мына. Бастырып коюң. Диреки. Улак үйүргө ат издегендер болсо ушуга чалсаңыздар болчу да негизи. Жакшы нерсе экен ушундай жаш балдар минем десе. Площадьта мингизет да 100 сом 200 сомдон а? Бизнеске ait. Болду. Бул площадьта эмес, мына көлдүн сезону келип көлгө да жакшы болуш керек. Болду, мына көлгө дагы бизнес кылсаңыздар, ат мингизсеңиздер жакшы. Буга кызыккандар аябай көп негизи. Пони. Пони да, пони. Баасын 140 сурап атат да. 3 жаш. Бышты экен. На. Бою 1 метр чыгат а? 1 метр чыгып калат мына. Жигит, номериң барбы? Айта бер. 0771 07 130 88 0771 130 810. 810. Кайсы жерде турасың адресиң? Улица Меньшатов, Сокулук. Сокулукта экен мына. Сокулукта. Бизнеске иштем дегендер болсо, ушуну көрсөңүздөр болот, жакшы вариант негизи. Жаш балдарды мингизип үйрөткөнгө дагы жакшы вариант экен, көрүңүздөр. Могу жерде да бир шляпачан аке сода кылып жатат го. Кайсы сода кылып атасың? Мына бара бардыбы? Бер. Азыркы 130 дегенде. Жакшы, бер ой бала. Sen 130 десең эле мен 120, 100 falan çevirmet ben. Канчага берип атасыз? Acaba ben geldim ben otam. Acaba Чоң тай экен негизи. Барабар деген тамгасы, кыскасы, ушундай табросу бар экен. Авам кызып атат бул жагы. Sizin aytganingiz tamam. Канчага келишип, 100ге келдиби же адан өттүбү? 80.000 verdim da. Soda o, soda. Acaba 80.000 ver dedi, boktu dedi. Жарымына негизи аке 100. Болду. Karap ver otam. Бул. Men satgan bunu de. Siz канча саттыңыз эле мурдун? 10.000 sattım. Башындабы? Ne de bu sapsım ortatı eşittir. Sizde semiz bile? Bunu ayda geldi neyimiz diş tutturdun da ayda bul. Neyimizdi? Болду. Негизи сода. Arlok otaları. Жакшы экен негизи, жакшы тай экен. Содасы 80.000ге сурап жатат наркы. Olma. Бунда да бир жерде кашка тай турат. Шеп, канча деп атасыз буну? 20. Воу! Азыр. 2 жаш болуп тура? 2 жаш. Мени үйрөттүңүзбү? Үйрөтүлгөн экен, баасы 120.000 сом турады. Четилеп коюш берек, кирип коюң ютупка. Сатылбагасы үйдөн сатыңыз. Мына, ооздору дагы ешилип, явно минилген. 2 жаш куланыңыз дегендер болсо, баасын 120 турады. Болду, ушундай карап турабыз. Номериңиз барбы? Бар. Айта бериңиз. 0556 0556 801. 801. Ушул номерге байланышат экенсиздер. Адресиңиз базардан кайчы жакта болосуз? Гавриловка айылында. Гавриловка айылында. Барсаңыздар, мына туттарында жакындан көрсөтүп коюн. Көкүрөгү жакшы экен а? Омуросу. Көкүрөк чоң аттындай экен. Бир аз гана эти арыгыраак экен а, бир аз, а?
Ет толса негизи чоң жылкы болчу да. Болду, байкебизге чала бересиздер тай жакса. Эркекпи? Ургаччы канча деп атасыз? 70, энчи кылганга. 1 жаш чыкма, 70 миң сом сурап жатат. Көрүңүздөр, жакшы жылкы экен, туугандар. О, 5 качка тайдыз жана 85 миң сом сурап жаткан. Ээси бул жакта жүргөн болчу, жокпу азыр. Бул да жакшы тай экен. Кайсы? Нан 85 деп атканда жана? 70 миң. Кайсысы? Жануар. 70'ten ha? 70 ming biraz kemi var. Yukarıda şu. 71 yaş çıkmalar ha? Hı. Gördün mü? Sat. 70 ming so'mdan biraz kemi var ekan. Bol chapayla qo'yamiz. 70 ming. Buni hozir boshqa moshni ekan. Moshni da yo'q. Yaxshi ekan. Biraz kemi. Bunu moshni tay. Canınızda sarsa? Moshni tay. Yaxshi. Nomeringiz qanday edi? Nomeringizni 707 0707 90 90 80 80 21. 21. Oldu. 70'ten dediniz ha? 70'te kemi var dedi. Dadil taylar. Moshni. Tarı, soruları, korpusları. Kaç oldu burada? 40 dolar oluyor. Qaysi kanal? İlimcilkar YouTube. Bunday albaysın mı? 140 al dep жатат. 140 al dedi? Ha 115 ken, 115 ke. Al dep. Негизи айгыр жакшы экен багылган. 115 ke al деп аткан окшойт. Пока сода кылып атышат, сурашып. Мына кулун сиздикиби? Канча деп атасыз? YouTube'a giriş koyayım. Bağısın kaçı sorarız? 220. Kulun erkek mi? Kaç. Жаңы эле толуп тур. Негизи кулунду 220 миң сом сурады. Мына туугандар көрүңүздөр. Кулуну ургач болуп экен. О, бышты эртең менен 105 сатылып, адан кийин кайра 116 экинчи жолу сатылды. Бул этке кетти, бул этке деп соёт экен. Сиз тартпайын жанар, канча арзанбы? Эти аттаңыз. Жыгылып кетпеңиз. Мына туугандар арзан нерсе издегендер болсо, баасы жөндү кунан а? 1,5 жаш кыскасы жыл эсеби кунан болот. Бою көз өлчөмү канча болуп калат? 1,49 экен да, 1,50ге жетип калат экен. Баасын канча дедиңиз? 90 миң сом. Болот экен ушундай эле айтса. 90 миң сом. Адресиңиз кайсы жерде турасыз? Сокулта, Шопоков, Шалтада турат экен мына. 90 миң сом сурады. Жакшы баа айттыңыз. Так, номериңиз кандай? 0500 54 76 00 туугандар. 76 00. Мына, бу тоолун көрүңүздөр. Баасы 90 миң сом. Жөндү баа. Чижол эбес. Аралаш. Кыскасы малга дагы, улакка дагы үйрөтүп алсаңар болот. Байке, жылкыны канча деп атасыз кулуну менен? 120. Канчанчы тууту? Биринчи жаңы ачма экен да, биринчи туут. 120 миң сом. Кулун эркекпи? Ургачы кулун экен. Баасы 120. Жоош сан а? Садырабы? Сан экен да, садырат экен да. Жоош издегендерге 120. Номериңиз кандай байка, киргизип коюн. 0500 51
24-51. Байкебизге байланышыңыздар. Ушундай жоош саан бейиз десеңиздер 120 миң сом турады. Жануар. Бул сонун көрүнөт экен жаш кезинде. Базардан кайсы жерде болосуз? 112 берет дейт базар. Базардан кайсы жерде болосуз? Асыл баштын астында Беловский да? Беловскийдин үстүндө болот экен байкебиз, чала бересиздер. Siz aldınız mı? Kaçını tardayım mı? Nan bağ ertimin alındı. Kim aldı? 230 bin ertimin alınğanı. 230 binge satılgan tay. Canlar. Bir yaş tağı eken. Sizki kaysı? Ortada erkek mi? Bir yaşlık tay. Ortada erkek tay. Bunun bağısı kaçta dadası? 70. 70 mi? Kim var? Bunun aeroport çokta duradı. Adresi tuğanlar 70 mi son sırada bir yaş çıkma tay. Numarınız kadar numarınız? 074 13 06 12 ya. Oldu mu? Байқап көресіздер, жақсы чала бересіздер. Базар сайын негізі жылқы азайып атат, себеби жайлоого кеткенге. Эртең менен деле ушул көрүш, азыр базар ортолоп калган кези, базарда соода кызып жаткан кезде азыр деле көрүш. Канча калдыңыз? 146. 135 etki alınıp durma. Soyut eкен бул жылкыны. Бурул келди, бурул. 135'e satıldı da. Bayramdan turdu. Soyut eкен da. Ya aldınız mı bunu? Kança deyiz? 20 ming. Kısır ha? Kısır mı? Kısır çoğun bir ençiye. 120 ming. Ömerinizi aytın, siz bir başka şahıs girisiz koy. Алтуха деп күрүшүнү. Болду. Аласки. Наке, бекенеке. Итаттас. Бекенеке. Ой, бекенеке. Көрөсүз, көрбөйсүз бекенеке. 110 миң сомго берилген жок. 120 берем дедиңиз бе? 110 миңге берген жок, 115те берди. 120 болушу дедим. Бекенеке. Bu maçları diyor lan, ne diyor? Ya onu kança aldınız he? Kança oldu? Satas mı? 160. Alındır aldık. 160 dedi okşaydı. Жақсы қойған, жақсы жанынан сұрап қойыншы қанша сатылған. 160 қалдым дедіңіз, а? 160. Мен 106 дегенде қалдым. Боз еще чоңдау екен, а? 160-қа жақсы алдым. Байка қанша деудасыз? 110. Рабочий ат сіздеріңдерге. Номеріңіз бар ма? Ютубқа кірісіп қойын. Номер жоқ бұна, 110 сұрап тұр негізі. Жорго екен, жорго. Номерін сұрасам, башын еке қойды, номер жоқ екен да. Кіргізіп берейін десем. Азыр ушундай аттарын сезонда да 110 миң сом нормальный бар негізі. Еще түшіп береді базарда. Жигит баасын канча дедің? 3 жаш ем болду. 250 миң сом. Байке канча бердиңиз буга? Сода алдыңыз бы? Канча беришти? 200ге сода кылып бербеди. 250 миң сом.
150 vereceğim bol koy. Ha 150 verdiniz mi? Ha ben 200 degende koydum. 150 bir vereceğim bol koydum. Daha 5 yıl hoş görürsün. 3 yaş ekan 150 ming so'm berip turib akabыз негизи берилбептир. Boyu qancha? 64, 1.64 ekan. Местный жылқы? Танчак. Танчак менен аргын экен. Бағасы 250 миң сом, 3 миң доллар сурады. Номерин ачы киргизип коюң. 0557 08 А, 18 а? 08 эмес. 18 10 06 0558 менен. Bazı kanda oldu. Bratан 151 миң бериптир. Gördün mü? Tançak. Ne дейсиз? Tançak. Gördün mü bazı? Танчак базардан көрбөдүм го, бирок үйдө бар да. Video vardı. Tançak. Меники чоң эле ат. 3 ас. Жылкынын менен кормаш керек мына. Тартыңыз. Чиптен байлап калды. Мына кара качканын жашы канча туган? 3 жаш. Баасычы? 140 миң 3 жаш пышты экен. Пышты, баасы 140 миң. Номериң бар, ютубка киргизип коюн. Негизи базарда канча берди содалда? 120 миң бериптир мына. Номерин айтайын десем болбоду. Мына кулуң канча болду туулганына? Эркекпи? Кулун ургач экен. Ассалам алейкум. Элер канчанчы туттар болду ашып? O 3-cü balası. Тору кысырбы же баласы барбы? Balası emez. Balası tuğ verip Өлүп калды. Балаларың канча дедиңиз? 120 ming. 120 миңден сурап атаса? Narxı 100 göberim. 100гө бересиз торуну. 110 koyarız. 110 көрөсүз. Капталыңыздан көрсөтүп коюн, Англичан жылкысы, Англичан издегендерге. Nimeге koyup koyasın? А, фонго болду. Нонун негизи 100 миң сом, кулунду бен 120 миң сом турады. Базар канча берди шеп? Pazar yem karmat ama. Эми кармадасыз ба? Эртеден бери эмне кылаттыңыз? Erteden öte tigi atlardı, taylарды sat, beyle sattı. Акча бүгүн балам экен да. Milyon А, миллиондар а. Кетип атканда неменен кетесиз? 170 ming keteyim de 500 ming de koydu. Болду, сак. Şunday taksiler sakırayçı. А, өтпөсө азыр үйгө алып кетесиз да? Өткөчүдөй болду. Alan kişi oldu. Бар да. Klient bolsa ayt da. Болду, номериңизди айтпайсызбы? Сразу öşekten toktotуп koyun. Zagatak M-banktan kotorur. Sagala öşekten jönötürüyün. Болду, айта бериңиз номериңизди, мен сизге клиент таап берейин. Канча? 501. 0501 93 37. 93 канча? 37. 37. Жаныбар, канча 100дөн берем дедиңизби? İnternetke çıkıp. Интернетке чыгып коюн, итагилли ютубка айтасыз го. Интернетке чыгып кетпейм деп койду, өзү ютубка тартып атса. Мына туугандар, көрүңүздөр. Баалары 120 миң сом болсо берем деп сурады. Урматтуу көрүүчүлөр, жана 230 миңге сатылган тайдын ээси келди. Негизи базарда жакшы тай экен, ушундай ээсинин номерин алып коюн дедим. Жазга 1 жаш чыкма экен. Омуролорун жакшылап көрсөтүп коюн, бутуголун. Тишин ачып коюңузгун. Бул пародасы данчак болуп келди беле? Bu zavodtuku. Заводтука мына. Болду. Тиштери чоң, крупный бойдон. Канин заводтун тайы келди бүгүн сокулга. Баштары, мына жалдары өзүнүн жазга 1 жаш чыкмата экен. 10 ай деп, негизи жыл эсеби биз кыргыздарга 10 ай. 230 миңге могу байкебиз алды. Если кызыккандар болсо, үстүнө акча коюп алам дегендер болсо, байкебиздин номериңиз кандай эле? 707 0707 31 31 15 15 74
74. WhatsApp'ta барады. Если чет жақтан көріп жатқандар болса, астынан 0-ды жазбайсыздар, плюс 996 тересіздер. Таза данчак кани заводтықын іздегендер болса, мына көріңіздер. Астызда да бір көк бие кіріп қалыптыр, бұл мен. Мені тетір қарабайым, мені қарап айтсаңыз не қылыш керек? Тартыш керек пе, тартпаш керек пе? Мен көрсетпеді отам. Сізді көрсеткен жоғып, бетіңізге жүрек жоқ болым, айтыңыз. Жашым не? Қалып айтпай. 8 жаш. Точнасы? 8 жаш ол, точно. 5 жасы болып тұр да. Сіз мен тең болып қалам? Мына құлын не, ұрғач еркек пе? Ұрғачы. 8 жаш. 8 жашар. Таныш байкебіздікке базарға кіріп қалыптыр. Ұрғачы құлын негізі бе, чоң бе екен. Бағасын қанша дәңіз бұны? 155. 155 мың сома бағасы. Номеріңіз қандай? Номеріңізді айтып қойсын. 079 0709 47 47 46 46 30. Мен жана тұрмайсың да сізді қошы сөйтіп тартып қой. Неге ұяласыздар, Не қыз келіндер көріп çalады адасыз бе? Жақшы екен мұнан негізі. Байкебізді өзі жақшы адам. Көріңіздер. Туғандар, етке азыр бір жылқы сатылды, бұны азыр чалдыра алып қалдым. Бір тайды мен тартып сатылды. Ол тор қашқаны көріңіздер, 3 ай, 4 ай байланып келіп тұр. Негізі жақын ат көрсетіп. Ошол 130 мың сомға сатылды. Бұл бие ол, қысыр бие байланған. Көріп алыңыздар, жақынырақтағы көрсетіп қойдым. Жақын ат көрсетіп қойдым. Негізі базарды ұшымен уже 2 күрік айланып шықтым. Айланып қайра-қайра тартпай алған жерлерім болса тартайын деп тартып айланып келдім. Астуздағы, көк аттағы сатылады екен. Улағы жақшы ма? Улағы үйірі бар ма? Үйірі бар. Үйірі бар, а? Ағатын қара ат болып қалып тұрға, қос атын. Суда. Тарбиясы жақшы ма? Жақшы. Жашы қанша бұның? Жашы 3 асыға қарап тұр, 6 жашқа өтіп тұр. Бойы көз алсаң қанша бұл? Уровенге бірелік шығады екен. Бағасы қанша дедің? Бағасы 140 мың сом. Сөйлеші жолдары бар екен. Долларға $1750 болады. Шуны аталам дегендер болса. Так, адресің қайыр тұрады? Гавриловка, Чекменова 3. Гавриловкада мына Соқұлта тұрады. Номерін қатарға айтып қойың. 0709 98 68 20. Ұшы номерге байланышыңыздар. Ат жақсы, аттың құттары таза екен. Базардағы сұрап жатқан балалар. Жазға 1 жаш па? 1 жаш еркек, а? Бағасын қанша дедіңіз, бағасын? 70 мың сом сұрауда. Жазға 1 жаш еркек тай. Номеріңізді өзіңізді айтып қойыңыз, мені қайталатпай. 500. Аха. 65 75 65. Болуына есі өзі айтты номерін байланышасыздар. Бағасы 70 мың сом базарда сұрап жатады. Мына Алатай қанша болды, шеп? Қанша болды мына шеп? Алатай сатылып жүрді, айтып қойды ғой. Келе беріңіз, өзі сұлулы екенсіз. Ноқаттан келіп тұр, а? Адыл Мойло нүкәсі. Адыл Мойло? Бақ, хит болып отқан мұ? Ошо нүкәсі. Болды. Айтып қойған. Жарым басына сұрап түсесіз? Жоқ. 110-ға беренде отасың мı? Берді. Жоқ, пулыңға беремін. Болды. Оған не қызығы бар оның? İçine koşun da. Bunu ne vayt attı? Yemeğe olsa. Yetelep gelersem 125 kala öğreteyim. 125 kala öğreteyim. Şapkaya çekersine vurun. Hiç kim bir 105 gidelim ki bana 110 bin. 2000 son versin ha. Moylonu koyup kelbepsiz da. Gazı ola çıkıyor. Ya, randevu gazı.
Adlavan молодец. 110. Kası Köktay'a mı? Көктайга. Мына жерде тұрады ғой Көктайга. Onda 110'u bir yer düşerken de. Ülkemde ocaktan gelen Doniyor candan maktap gelen. Endi o'kamiz No'qotdan keldi. Üstlerimde kirip çıkarsın Doniyor. Ateliye sen tribüne çıkıp böyle. bo'lib o'tadi. Bergan be.